prilikom nivelacije terena za izgradnju fudbalskog igrališta Lipa u Novopazarskoj banji 1982. godine oštećena je kasnoantička bazilika i jedan grob u kome se nalazio dečiji skelet koji je pripadao nekropoli koja se formirala oko ovog sakralnog objekta. Grob je imao oblik ciste, izgrađen je od horizontalno naslaganih opeka povezanih malterom i prekriven je upravo ovom nadgrobnom, sekundarno iskorišćenom nadgrobnom stelom. Kasnoantička bazilika je, zahvaljujući keramičkom materijalu i jednoj fibuli koja ima podvijenu stopu, datirana u 5. odnosno 6. vek. Sama stela je visoka 2,40 metara i široka 1 metar i ima sledeću kompozicionu šemu. Na samom vrhu visoko nalazi se zabat i u centralnom delu nalazi se rozeta sa akroterijama, odnosno ukrasima koji se nalaze na krajevima zabata. Sledeća je niša sa predstavom dvojice pokojnika. Onda imamo pravougaono polje koje je ispunjeno scenom reduciranog funerarnog banketa, natpisno polje i dole na samom dnu imamo panel sa dekoracijom. Figurativne predstave, natpisno polje i zona sa dekoracijom flankirani su sa 2 stuba na kojima se nalazi obavijena vitica. Sama vitica, između vitice se nalazi dosta veliki razmak i zbog toga smo eliminisali mogućnost da se ovde radi o sumarnom prikazu tordiranih stubova. U centralnom delu zabata nalazi se veoma neobična predstava rozete. Sama rozeta je 4-člana i okružena je 9-članom laticom. To je takozvani dekorativni pleonazam i predstavlja modifikaciju uzornog modela, odnosno rozetu obavijenu ornamentom. Inače, ovaj motiv, odnosno ova ornamentacija se veoma često nalazi na raznoraznim nadgrobnim spomenicima iz Gornje Mezije. U niši sa poljem gde su predstavljena 2 pokojnika, zahvaljujući natpisu koji se nalazi u ovom donjem delu spomenika, znamo da su u pitanju otac i sin. Sledeći je prikaz, odnosno scena reduciranog funerarnog pogreba, koja se nalazi u pravougaonom polju ispod niše gde su predstavljena 2 pokojnika. U centralnom delu se nalazi sto, a sa strane 2 sluškinje koje su obučene u hitone. Hiton je inače bela vunena ili lanena haljina koja nema rukave. Sa desne strane sluškinja u ruci drži hidriju i pateru, znači to su neke obredne posude, dok ove 3 posude koje se nalaze na stolu u centralnom delu ovog polja, najverovatnije prema obliku i dimenzijama predstavljaju kamene mortarijume. Mortarijum je inače posuda koja pripada, odnosno spada u to rimsko kuhinjsko posuđe i u njemu je spremana hrana i raznorazni sosevi. Poslednja zona na ovom spomeniku, to je ova dole u dnu, dekorativna zona. U centralnom delu u ovom rombu prikazana je rozeta, a sa desne i sa leve strane u trouglovima su 2 manje rozete. Ispod i iznad rozeta nalaze se predstavljeni pelta motivi ili armila. Armila je keltska narukvica sa zoomorfnim završetkom. Evo ovde u ovom slučaju. Inače, scene reduciranog funerarnog banketa najčešće su nalažene na kamenim stelama i na cipusima u istočnoj Bosni, Podrinju i zapadnoj Srbiji. Zahvaljujući analizi hronološki indikativnih podataka, kao što je u ovom slučaju, na primjer, frizura kod pokojnika, natpis i još i neki određeni elementi, ova stela se sa sigurnošću može datovati u prvu polovinu 3. veka. Ono što želim još da naglasim da ovo nije usamljen slučaj. U Novopazarskoj banji, osim ove sekundarno iskorišćene kamene stele, pronađeno je još nekoliko votivnih spomenika.